Ashaba kweri izoba ukwabo ku mutano kwebembiwe Bishop Kim Potter ku rugo mu ihangari ya America abekanisa ya Daystar Cathedral herukwebemberwa muri St. Nathan Ibrahim batahechiwo hecho kurundana sente ezobagira ngo neza abana bo mugenzi Judith Charisima arukwanjura kigenderwa cyacibo harukurabira hakamagezi Jete Zoom Bishop Nathan Ibrahim yagira ngo Charisima hakaba nahwera abantu benji omukanisa ya Daystar Cathedral nangwa nabandi abatari bekanisa ugiyagira ngo Charisima ataciroho abana betu bine kubonabona hagumize ngo Charisima akaba yahindukiraho mu beka ya Daystar kandi yaraganisa kuguma nahwera abana nyowe no mucara wanje kanasa ni Ibrahim nyonye nka personally bebinde biri Judith nako no biri yamara mu kanisa wo abana abatubi tubashimwe cyo baburo 1 ishebo ari mu choma wabana rigari ari turo kucimanya nabo taciro nimba shaba mu babere ba tata mbabere ba mama oyine mtwari 10 oyine mtwari 5 oyine milioni oyine chona chaine umuringo wacu mu rukundo yacu mureke tuceyo abana abanyinchaka no rukubanza bari mbagaruka ishomero tubayama Pastor Achiza Wilson nagira ngo Charisima akabegitaho umwaka gw'2026 kandi kwihobo akaguma nabo kwishywarigiro mu magaragensi kanisa Daystar Cathedral katari 2022 na mukaga 2026 akija yajunwa up to now baba ndatakushaba yatashabira sande idari Kampala nigahina yaza kushabira konkasiga yagambira Bishop tabwishongeje neji naba first tutashaba so abira ryo muntu witu tumukonda munonga to this extent. Jonathan Ngwasibwe mutabano w'umugenzi Charisima yasimece kanisa ya Daystar yabakora nakusima ekanisa as a whole church nakusima Daystar Cathedral Church of Uganda na worship harvest all the churches because your mama akatari kujana zimwe church wakaza church as a whole wakashaba mukama kandi we akatari arwajwe because bona bakamba kumamba mu zamani byabera inekizibu bamuzaho bamushabera kandi na Bishop Ibrahim akari nawe uruga around 2006 there tukantuje mu cyacu mutukushaba ndushanga na interacting na mama mbashaba umugenzi Judith Charisima wabera ari muzarisa mukuru ahirura rukuru Mbarara Regional Referral Hospital akabanza kubura ku rugo mu Makage ibiro byo kwezoko nabwanyuma umuberugwe gukija gwashangwa umugira gwa Rizi ho muri Rugazi obwamazire sande yo nabuzire ogu akija kuzikwa ahizo bari rwakana ho muri Katete umugenzi Judith Charisima akasiga abana bashatu aboje babiri bari umusinya ya 5 hamwe n'icyamushanjo kandi no mushyo umwe hatandikira umwaka go kubanza aha University ya Mbarara.